U prostorijama Sportskog društva Radnički biće predstavljena knjiga Priča dečaka sa Save, autora Cvetana Slepčeva. Sa promocije izveštava naš Aleksandar Jovanović. Aleksandre, zašto je ova knjiga važna za istoriju jugoslovenskog i svetskog rvanja? Priča o dečacima sa Save predstavlja svojevrsni omaž Miroslavu Čitakoviću, koji je legenda jugoslovenskog rvačkog sporta, učesnik olimpijskih igara, čovek koji je postao šampion i koji zna kako se rađaju šampioni. Ja sam Mladen Kecman koji je takođe obeležio jednu eru rvačkog sporta u Srbiji. Dobar dan. I kakva je priča dečaka sa Save, tih beogradskih šmekera ili mangupa koji su živeli i plesali na ivici zakona? Dobar dan svim gledalcima. Jako si lep uvod napravio, baš ono što sam ja hteo da kažem. Cvetan Slepčević je pisac. On je napisao jednu priču 70-ih, 80-ih godina, pa čak i 60-ih, jednog starog Beograda, jednog centra grada koji je bio na obalama reke Save, od Save pa do Knez Mihajlove, posebne jedne generacije, po meni neponovljive. A knjiga je posvećena njegovom i našem idolu velikog dela grada 60. i 70. godina, Miroslavu Čitakoviću, kao što ste rekli, koji je bio veliki šampion. Slepčević je u svojoj knjizi opisao taj život poseban jednog siromašnog dečaka, ali koji je u životu bio mangup i koji je bio pravi šmeker u tom smislu reči. Tako da jedna jako poučna priča, jedna jako poučna autobiografska knjiga dela života koji pokazuje i Cvetana Slepčevića život koji je protekao u siromaštvu, ali opet zdravog duha i treninga, i Miroslava Čitakovića koji je okupljao veliki broj sportista i ljudi koji su volili sport. U toj sali u Radničkom, a posle i na Savi, su se okupljali ljudi koji su bili iz različitih sfera života, od doktora nauka pa do ljudi koji su se bavili na ivici zakona nekim stvarima. Međutim, samo je jedno pravilo važilo u sali, a to je pravilo trenera. I Cvetan ima 80 godina, ukoliko se ne varam, iz Švedske, odakle nas pozdravlja i posebna emotivna nota upravo na današnjoj promociji. Jeste, zamolio me da ja predstavim knjigu danas u 14 časova, što sam vrlo rado prihvatio da učinim, jer to je najmanje što dugujemo za srpski sport, za Radnički, za rvački klub i za Cvetana koji je svoj život posvetio i nekako je proživeo i želeći da i svom ocu izađe u susret za sve nedaće koje je učinio u svom detinjstvu, kako upisuju u knjizi. Ovo je jedna njegova zaostavština ocu da na neki način se iskupi, jer zna kako je kada je dečak nestašan. I da ostanemo emotivni, reći ćemo da su rvači Radničkog održali poslednji zvanični trening u ovoj sali. Jeste, juče smo održali poslednji zvanični trening, u subotu se prazni sala, zato smo i požurili sa ovom prezentacijom knjige, jer ovo će biti možda istorijski zabeleženo da je poslednja prezentacija knjige u ovoj staroj hali gde izgubimo taj neki duh, empatija, sporta se gubi, međutim dobijamo nešto novo, glamurozno, sa više termina, veću salu, čistije, i moći ćemo na neki način da pružimo veći značajniju ulogu u odrastanju i kvalitetu naše dece i budućnosti. Hvala mnogo, mnogo je te simbolike i doneli smo jednu lepu priču o istoriji ovog sporta. Hvala mnogo još jednom, Mladene. Promocija je počela u 14 časova, a po svemu sudeći pred nama je još jedno novo poglavlje Sportskog društva Radnički. Studija. 3 velikana naše košarke, članovi Fibine kuće slavnih, Dušan Ivković, Ranko Žeravica i Radivoj Korać, kandidati su za prijem u američku Naismitovu kuću slavnih u Springfieldu u klasi 2022. godine. To je saopštio naš nacionalni savez. Konačna lista biće objavljena tokom NBA All-Star vikenda 18. februara, dakle za oko 2 meseca, dok će ceremonija prijema izabranih biti održana 9. i 10. septembra naredne godine. Iz bivše Jugoslavije na listi potencijalnih članova klase 2022. takođe su velikani Mirza Delivlašić i Giuseppe Đerđa. U kući slavnih u američkom gradu Springfieldu od naših znamenitih košarkaških imena nalaze se Aleksandar Nikolić, Bora Stanković, Dražen Dalipagić i Vlade Divac.